30-ak djece s radošću je prihvatilo ideju da pred Uskrs puste mašti na volju i malo uprljaju ruke bojama i ljepilom u prostoru Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo. Zamisao se rodila ranije, a pokladno vrijeme bilo je pravim momentom za njegovu realizaciju. Po prvi put je organizovano i zanimljivo je, mislim da djeca mogu puno naučiti i zabaviti se pre svega. Voliš se baviti likovnim stvarima? Volim, baš uživam u tome. Od kad si shvatila da se to sviđa? Pa kad sam bila mala, 4 godine sam sa mamom počela tako malo po malo i evo sad već ja mogu pomagati mlađima. Šta se radi? Pa dekupaž jaja, pa onda na jaja dekupaž. Ove godine smo dolazimo na tu ideju da sve više radimo sa djecom i pokrećemo. Upisao nam se veći broj djece u folklorni odjel, pokušavamo otvoriti likovni odjel, pokušavamo otvoriti odjel za djecu, tako i dramski dječji odjel, pa smo i došli na ideju da pokrenemo i ovu uskršnju radionicu. Uskršnja radionica za najmlađe ovoga puta nije bila ispunjena pretežito radovima od slame, ali bi to u jednom trenutku mogle i biti. Obećavajući je što postoje slamari seniori koji mogu iskustva i znanja prenijeti najmlađima. Ono što je meni vrlo bitno je da savladaju određene likovne elemente. Znači da savladaju rad sa materijalom. Materijal je vrlo specifičan i moraju da ga osete. Da bismo sačuvali slamu, odnosno da se ona nama ne bi raspala, je sistem lepljenja na selotejp. Sljedeća je lepljenje na karton, znači imamo hamer tipa znači sjajnog ili bilo kakvog drugog u boji i direktno se nanosi lepilo koje u sebi ima gumu. Postoji lepljenje na karton kao što su kutije za nakit. Može biti sem kartona, evo ovdje imamo priliku tanak furnir. Ili, na primjer, na plastiku. Kad radimo neku reciklažu, ja sam donijela i taj primjer, pa onda se od kutija koje su bile kutije za kreme napravi neka kutija za dečji nakit ili igranje ili tako nešto. Od takozvane jedinice, a to je slamčica najtanja, najbliža klasu, napravim sitne ružice i te ružice pincetom nanosim na podlogu, jaje, da li kutiju i tada kada se to osuši dovršavam sa slaganjem listića koji mogu biti različitog oblika, znači, ali je sve sitno znači seckano na 1000 komadića i tada sve radim pincetom. Dok slama ne uđe u svijet mašta najmlađih, uskršnji motiv radit će drugim materijalima. Nakon zabave u radionici priređena je izložba dijela malih radioničara.